Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kat nangjan kisngi syak election MLA Seng Samoy, haki artli ki constituency jong kajela bakan top ya Ranikor bat ke South Tura. Kajing elap election syak Paidbah ru kelanang tenam. Na kebenta kani ke election kaban selong haka arpulai trek mentau nailar. Haba pai syak Ranikor constituency ki samut ki kertong ki banyak kon hakani ke election MLA Seng Samoy. Ki top yo MLA barem kani kathany Martin M Dango ubalong ukertong jong kaseng National People's Party. Nangta ukertong jong kaseng United Democratic Party uba Pius Marwen, ukertong kaseng People's Democratic Front uba pencengan NCM, bat ukertong jong kaseng Kongres ujakus sangma. Kijing yalang yalap election hapo Ranikor constituency. Kibala yo bansaki kibala long hakakat pratrik mentau nailar. Kidai kibala pelong da kaseng Kongres bat kaseng UDP. Hakasnong pot Khroh ban penpau yala kijong kinia kijutang bat kijing kular jong ki sik Paidbah jong kani kathany. Hakaji lang jong kaseng Kongres, lawan sendran lang ru yo kertong jong kane kaseng ujakwis sangma, daki MLA kane kaseng bakantop yo ba Himalaya M Sangpliang, uba Kimfa S Marbanyang, bat Dr. Azad Rahman. Hakani kajing lang layu ya kajing pelajimot jong ki Paidbah, ban sengap ya kinongkren, hadin banakal yang uba Hima M Sangpliang, ula kren lang ru dakaktin Khasi, Garo berkaktin Bengali. Ni alme wa NPP join kaha, dalo Uni biapo Kongres Parti ni kita angko ya Ranikor constituency doleng ba pla kang kasir pelang hajong mandai rang coach rang achigrang ya pla ko nilok sandina kita angko Kongres Parti ni siok kaha ya siok kaniwa ana simangko delset nong ja maina parti ang khadong rakaha Anga jat ko aro asong nirokna antang ko unkangeri baha unigimen dalo ya border area au rowing pa angni plak malgo phagpa aro jonggon ugeparangku anga nasimang baksa ya biapo nasimang ko kumung remnari ba maina anjing kumung ali aro kusol san ujang ode mangmung salaba dengthangat naman jawa dalo anjing nekaha bersih kolgutna Macote anjingna kanko kaha dalam maiko dakco anjingna anjingni ramaja langrang dengtangan iho ngahamar pengrang mas kulang kolejang anjingo namda patanirang sokpa jokma ma hospitalang namnam bostarang gor aba jokma kawo aba chengo jaga dode biaba anggetan kangalcem aba kangal deiba noktangoni unga unengben binaba Nokang bermarung, thai alu ay jalle kai kari ay rasun ay andang mana kita bina dakcak remaha. Sauba kasih pengrang ba jeep tentarang kong ba thai dakcak kaha. Talo main ay biya anjing bodani manderang na kasaja. Biya kasa gencem ungang ode. Anjing ko nirok sandi gencem. Anjing na kam ka gencem. Kada uba kalong baune UMLA borem jumpi uba Dango. Ula yakakam jinglong MA jong u bat ula let ban sno akti siya kawai ka parti ka mangikot ka MPP kalalang ka jigendet yang po ka Kongres bahkan une urang ba ubalalong MLA arpos nem na ka parti Kongres bat ubalam mikmat na kene kesnong katau jumpi ba unsule lendet ya ka parti ka bala penhe pensan yau ka parti ka bala lat yau ban kieu haki kerdan ki ba pher andrai ulai cendat bat ulalet banyak don berta Bandrung haga parti NPP. Ako ki Paidbah, ako aban bo kene ke jingkali khmat jumpi. Bapi don mo ke jingtep. Bawa danggo unsa mi na ke Kongres bat unrung haga NPP. Ato bawa danggo ula panjing bet mo na pi. Ula panjing bet mo na pi. Swaba unmi na ke Kongres Banang melik snokti bandrung haka parti MPP atau badanggo ula pelong jingelang mo
ban pensyai ki Paidbah ban hang ba pensione namar ki daw ki balong kumta ngamla syu ban don syu ka kongres ban mino sendan nanne ban let chakoi ka party kajubat kelong em kat sabang let ngalabu ikata ka jo ka jingkeli ki Paidbah ki yong em ngem don jingtip kaya kenal bawa danggo umi naga parti kongres bawa let sa NPP Andrei hangtay hasilong open shy hakim ng tokot kubor uang ba ngalapanyo ya ka civil subdivision ya ka Ranikor dahil na kada ng banse ngahami naga party congress baka party congress kam sima ay civil subdivision ya nakuha ban buwa ko ay kajingkali yaw ba danggo hagani kapon nawar ba uro dan haka sorkar ha hajar kaklay bahaka por ba doktor mukul samba Agapor, Dr. Mukul Sama, ulang Chief Minister, ula ay civil subdivision, ya ka motion road, angit hibaro pilayos no manswa, bau ay civil subdivision ya ka motion road, badu MLA, Jong ka motion road ato ko por, uday naka HSPDP, uba witing bangsor, atau Dr. Mukul uong mo yaw ba mausor bangan ay civil subdivision ya pi hapo motion road to resign siya na kay HSPDP sa rong kongres nabuya kita kajinggali haw ba danggo ha nakapor bangan na u Dr. Mukul ula ay civil subdivision ya ka motion road haw ba witing mausor balong MLA juga HSPDP balay baka pelang yung danggo pada baun resign naka kongres tang bayo civil subdivision naka sorkar NPP kini baro kini kijing penthame ya pi baro kijing penbed ya Paidbah andai kadaw ba kadaw na kumway Piki Paidbah Piran gahak Banbu ya katakan jingkeli Hawa danggo Bahawat Ka civil subdivision dahoy kalayui Ngiyoi Tangga senrang tay Ngiy tangga building hantay Amdan breo hapo Dan tangga sa SDO civil marway officer Buplikan raat Une orang ba Udang tribe ha siya mayrang la kendet lawan rakno yu hang ne badlabo hang kani ka office baun sedang ya kani ke civil subdivision office andre ulia kumno ne orang ba amdan staff pangway pion sukidar LDUD rumdan kay kanjimut banwandra civil subdivision lada kan day tangga building sudah handai amdan officer bansang to anle yukin officer buplikan rat kawai ka phai rumdan hab susang kalem saudong ya kini kisurok ban black pen pek ya ki jaga naneng seneng dengan day perlok bay jema ten namar kana kadau ka jingkali kalong bahato kani ka civil subdivision kawamra jing mentoy mo efi dan pila juyo jing mentoy naka MLS scheme kiong MLS scheme kude shangawi jare ngimdan jing tip tes pangat ke MLS scheme mana manja hai manja konde kyo hai manja konde kamut bakim tip kat no kalong kajing lengo ini udah tan mukul lakali wong nasimang ya Chief Minister Social Scheme dong apa uko nasong mana manja
Recabonga sak prako sanspa tengka sikre ba pio hak skim MLS jong ka chief minister skim yang benda jong pi kilong kemi kibala yak lok yang benda long kilong kemi kibala sya e kilok pio na pimio kiong em mio pim tibro kiong em pelati kena hoi khot dia auto headman nang tu wong ye ngim jutip kum kita kiskim terperkat sepuluh bet kumno ken kine ki breu jongi ki im hakane ka border kumta sinaya kaskim na ka sarkar kaskim jong MLA kim yo jing mentoy kaskim jong MLA menta ka arklur sisnem shano ka ja kapisa MLA arklur sisnem menta walong MLA kanno arprosnem ken mapi kanno klur tengka lalang hauba danggo kanno saupo arklur sisnem la arprosnem to ken mapi ken kumno ninle menta hidang kwa mo ban penjob yang eu breu hidang kwa mo baulong MLA jompi ladai kapor ban penkela menen nganang itu kana hante Ranikor ya ki paralok Ranikor noong baka jinglong jowa danggo ba ukwa ban penyapya hapden ki khasi baki garo unai kendo yapi upenting kini ki parlok garo wong pejmo lala pimjet yang kum ugaro MLA kini ki khasi kinsa show ip tang su light tang nang ne balat seneng kadenam dai Haba phai pat sek jelang ke balapalong de Seng United Democratic Party na kinong ilam jong ne Seng lai don rangkat UMLA ke Mairang constituency uba met ba lingdo hak jo ko por bolong ru menteri jong sarkar MDA bamenta nang ta UMLA ke Seng HSPDP bolong ru menteri jong sarkar jela bamenta uba samlen mangyang uba nujor ki sungo bolong UMLA ke Seng UDP bat kawai ne kinong ilam barem jong ke BJP ke balai ke jingkersan hak ne ke kenti uba Pius Marwen ke kongpelsi snaitang Henry gane ke election ke bamenta Commission day election ke Batonka bangin jit nong ni kmat biang sa sisi na ong ya pi hade ke po bawan menentong hade ke election berada de ba danggo na ke parti kongres bar bila ai ke di sanya ho bawan me ha ke kongres baru sasnem dene bila ai ke di sanya banne aga pati kongres baru sasnem Nai nganong ipi nakwa bantu ipi manu bawan bahar election berada Deva Pius ini kene ke kabul Pius kumusana kene ke kabul Pius Marwen usana ubane gotong jong UDP tagal ubane ko kabahar kade kalat ya pipat ki Paidbah yang lu berpunjit kita. Lesi, hak election ko berendam. Bapius layo kumba kundai haja tuna tang kumba kalulma. Sanpurwur, haja kundai spat Sanpurwur yo Bapius. Tengre, hak election ko berendam. Ukalaban jok Bapius. Nasim makan election mentang. Kene election ko ba? Hidup di Paidbah, sini berendam. Yang lu berpunjit. Lesi. Itu kibra je ya ka parti kongres kibra je yo ba danggo ba Martin danggo ki la ai in je ko pakai menta kada ka kabu ya pi ba pin sim ya kada rai klem bakasho hawa pi ki ba bon ki parlok ka ni osno ku bo so sene la dai sete solo la ni sene se border la ni sene kai se sinang la yo so ya kada
pakai jimuan Jong di Paidbah, pakai kuah pan airat no yang lulus samla bapius mawai. Ngapun pan maaf nak kali jongan, bahwa bapius mentasi unum lah ban poisu ni Khroh. Nama tuhap ia kabandet sekiwi pat kimite. Tongkong bapius mele ngan ai ke kubur nak kali jongan, ngan ai ke kubur nak kali yang basamlin, ngan ai ke kubur nak kali yang banujong. Bang, ini kamu kandidat juga Ranikor konstitusi haknya kenti mentana ke by-election. Hendak kamu berkuasai, ngelet penyewel lagi, ngelet bentukkan lagi, ngisuto, bamenta ke Ranikor konstitusi ke scam, bahkan air di kesan juga bias malam. Labian, nasyuri ke kubur, yang suruh malu-malu. Baru MLA jadi pada resign wo, ngalah sacrifice kira ni, ngalah hidup kira ni, naga bentaban yo jaga civil solution. Bila yang mau jadi kamu ayu civil solution, ni bila kau dikhmat siapa kau biang be, bila yang kali kai kamu katakan civil solution, lalu bikuah bagi civil solution kan kio sekhmat, kan kamu berkata berkio. Cium bapius. Arpon tadi disnam dalam maka lain. Ya beliau MLA pada desain ini. Lesin makai balik syukur di pentuan. Lesin orangnya balik syukur di pentuan yang berbegitu. Nama orang kuasu, ulat hai orangnya balik. Bagi kuat akan berbual itu. Ketika dia kawin dengan aku akan kiri. Kau kini Ranikor. Ketika aku berlaku di bahasa Melayu, panjang semat kiri lembah. Ketika kawin di konstitusi kita itu natang. Dan kamu yang mengusai, dan kamu yang beliau berangsai dan kain beliau berangsama.